Memo akwaba deba GCN page so midin ede adwoa searching. Misrel subscribe to my channel. Found some bell on so obey notification. And some ekoso abia obenye bi etie anase obenye bi ahwe. Bloggers bebre a omo Facebook I find etia brochiri no. Bebre na efi Ghana. Na esan se omo efi Ghana akotena brochiri. Na omo nim ha waniama esi ekoso yie wo ho. How our system no esi e work wo ho na bibia ekoso fan wo ho no. Se omo to omo ani hwe Ghana na se eniama enkoyie wo hanoma eya na eya omo ya papa enti no de bia omo twe camera esi omo so e de omo anotum e won sembone a ekoso e wo oman mu na blogger bako akeka na dwen papa e de akire Honorable Hopeson Adorye eni atem didi no eni na ano ye den papa enya asem ketu akwa we di na tem akasa a wo kire so pani enye sa adenti ena se otwe camera si wuso na obeka kire Prophet Kofi Oduro so omra out emepa his excellency na nadochew e wa bra ensema sofo no ekan no kwa utrodo ena okan no ne senti no blogi ayeya Honorable Hopeson Adorye papa na asem no emu enchiremu ni na no ena his excellency na nadodankwa Ekufuado oba address Ghana for about COVID-19 eba katra yen say yendi safety protocols no so yen use hand sanitizers yen use nose masks yen observe the social distancing no say na ebe ya COVID-19 betumi akofem na ya di yenda adwuma na Ghana so afa ne ntumapa efra te say de ete kane no na omanpani be ka asasem no wie no nkrofo bebre kasa say na ne yeto abe Ghana fo mpanifo mu refi say COVID-19 wo ho yeto abe wie de ene mo se den yen nose mask hand sanitizer enya de ebedi so na ena Prophet Kofi Oduro eba out ebe ka se Ghana fo mpanifo mu ye nya atwom ihwehwe ni me yamo de papa COVID-19 ye yidi ti wo Ghana hanuma asanso spread the bebrebe politicians no ena mo ama na yare na asanso unity bio because ye beto aba na de mu refi se COVID-19 bi wo ho mo aye campaign nose mask na afi mo ano mo use hand sanitizers hwe nipa bebrebe mo abwa peso aye campaign awie ene ye to aba awie kura demonstrations e course wo Ghana ya asem ketwa na yare na ama no ho ne so mo sedai yo mo ye atwon papa na no ena Honorable Hopeson Adorye former MP eba out ebe ka say ensem asofo Kofi Oduro aka kire Ghana fo mpenefo na ebi kura akwa manana do no omuade na omra out emme pachew ayasa onjai video yo bekoso aka nanim ti so obeba boncha be pachew na no na blogger ba ko Facebook Awurade Yankopon atem didi ne we di eye Honorable Hopeson Adorye atem a o chese bio nyansa kra onimbi because asem osofo Oduro kana ye no kware ndi adenti na eso oba out be kana ebe pachew Ghana fo mpenefo de mon pe no kware kakra nti ensema blogger ede etudwa Mamenti wo social media biem say what ba life aba be kam wade wo social media say na obi disrespect na Ekufuado kwasia telling the truth means we are disrespecting the president. Are you mad? Who are you? Kwasia hu wo sika obi susu tini hiem but on enjoy Moman no crime privé or Ghana. Na Ghana pay for mu Jimmy. Ghana pay for mu Jimmy. Kwasi abema wutika huti se nantwieti. Abuafunu abuwa toliwa. Messi yenino fire from above yenino sisi ye bid to Ghana. Wa wo pebra bontre be kan kwasi asem. Wa we bema no come out na be come muade na wo betepen kwase Jimmy ni wunyimi yanka wo behwehwe social media omo trending na wo bekwa akope ba akwa wale abu atoliwa mo so de anamo pe enkofo a agidin mo ne nam social media
near Ghana politicians and him for asofo mu chira ne say obi apie net so Moisha kuyamu di no kuyapim polomo mobo we su kuyamu di no. He said the Ghana for maso abroche no mate agu e no mo sole a nkraman no mu di omo na say baba ko no ba yi be di nkraman afi de beti ase or the saying abaya is a mudio say haji mudio say hwan mudi yeso no so di nkraman nkraman aba waba che say mo de mo Ghana for ma say the mo sole a say abroche na mbede munya ma abroche nkraman hwe no mo ho no mo te ya no ma di abrofo na omo enough mo Monfa mo Ghana twene ma me monfa me ha abruchiri enkraman no mo twene abọ mo so na munya nipa mani nia because mate se di abruchiri enkraman na modie benya no ho asem na meka me pa chaw haji amudi o se ho se haji amundi o ne shatawale moma asundwe mra yesre mo a ajobre munya jimi no na menka ne sa na monte ase Ghana for enya social media no ye ho ntokwa na mosole an ye ho ntokwa ye ba adwen o ye hia adwen dia your my Ghana you ye hia adwen dia your my Ghana ye because enyema nkoye wo Ghana boys are hustling boys ne bre wo Ghana enkofu di atepo ne da bia de beti bia da bia ni pa adwen omu hu ne omonye ndi Shatawale no na sale omjiji grofo ani enti wo oba na at least e de ben kwan de na wo pa free Shatawale ho we oba. At least you have to respect a man and Shatawale. Once we position ni baby a wabo breadru no. Enisa wo de won tototo nkwasiafo bi anum. Or your bad don't mind her. Oba abrocha we respect women. Abrocha ma e man e kuta abrochire. Enti so oba no na watoto na adwan we na se bi mpredasa. Wonim nyansa okraman yeso okraman wo de ho hihye kraman na otafre wa no. It's not for me and son. I may buy a medical aka. Gift you say. Mo amunim gift you say no na about media say that be me washa me sama de patch me on one it ya why am me jaje wasi day wasi danio ejane why am me de me unu bido e jade upon me nyame obatampe wona na wiase nyina hye ne nsa akofa refotete botanti modo sa nyame na me kan ni wase no no na why ne obi nya bido hey amra ya be obi amana mbasa so no oso ni asase taidi wati ya na simi di rizani arewo but just have I ni kuno Hopeson Adorye we are bua special one ne ho asem na make am de ba Shatawale so sha baby ayadru no mama ka asem nkire mo nipa bebere ha se no be release omo stress omo ba social media ofi adwuma ba ya na obi na okọ YouTube obe hu nkwasiafo omo kasa ho we ba ya na okọ YouTube no ba Facebook mimi program no educative program. What do I mean? Yan so sansemfo ne nkwasiasem so enu nti Hopeson Adorye aye gift or say ne husband if you think you have sensible thing to say or unimade bi obe deliver to Ghanaians na ebetimi abo omo wo mabrabom dia please jaisika na wode twetwe mato no jaisika na wode twetwe mato no sika a ese de ye dustbin e ma ne ye o man ne nyina afa so no wodi shape o baba akoto wo ya aboa wonya aboa wodi sika ebe shape o baba akopeto wagimi kwa sua panyini be ma ye wo a wonwene aboa ye se sika nyina wo ba ho opani monyam jimi wuti shim nyansem bia ni utim Hopeson Adorye wuti shim nyansem bia ni utim nti kwasua wo sole a menim se wulisi ayi na abafa wa wadwene nti wo ba begina abonte a aboa jimi se bia na wo keka se ye ka kire president se ye scam coronavirus na ye scam na Ghana ni bia no a wanya ayi mon kire evidence mon show ye evidence ene bibia nsie Elunti anwa me bufu ya na me fire TV station radio station in general no media na mo Ghana no munsie nyansa no mo agimi mo school na mo koye no menim ne mo kosua mo agimi dodo
yes coronavirus sa pandemic we ha Ghana for after the everyday be and yes arise almost 70 something cases you say 700 and something cases na more journalists na mo na mo go school ye dey anko school ye illiterate ye fools ye dey dia ben ya mo degree na mo boy ni bi monko ye personal investigation any checks monko ye na mo family abontin say ampa ye ko ye ko hu nkrofo mo yale say na omo evidence ni esanse ye mpese ye betete obi afa ho de so na ye enye so no stigmatize and deben mo kwasi abrofo no enu nti yakato omanim but this is the people omugu ayare sabia emergency coronavirus centers no eho enu ekotwa video we free na maba kire improve because Italians womo di video babontia enkrofo eji oxygen ene emu ade ma nipa ji womo di entimeka tell say coronavirus pandemic issue no scam abrofo play wom role no very well but Ghanaians jiminti omantumi enu ti ebeto aba no moto nyina ate kurom omu jama obi amonkoto aba sentisa nanka ye no kra mo selfish gains mo selfish interest send e be ya mo be weni aba no mo be nya agimifo e wo Ghana na mo beto aba ama mo Ghana fo nwene enti omo de o makoma ne to aba omo de o makoma ne dimpanfo achi enchisa enka wo bedwene wo de wadwene we be nante wo kwoto aba no be hunsi yesi yale bi wo ho ye hye mo so elock mo down ya mo ampie bet ye beto aba de ye jam obi e kwa akoto aba se yale wo ho se de ne wo ho yesi mo nko na mo koto na mo ngu wo ye jimi ni Ghana ni na opie koto aba we ne no kra yeka momma ye nkyerkyeremu ena metumi bubo mu maako kyerkyere mo niema kyerɛ sɛ yale ne ye ntro ma kyerɛ mu nyina dada nya afi na mbeka kyerɛw sɛ yale no wo hɔ a baabi ba ko a modi be ho sɛ na wo hɔ ne time na mo ye rallies ni campaigns won share corona or the same won share mask ya omo ni problem won share nose mask ya omo ni problem yes say baby John Dramani Mahama Asia ana all ba be ne campaign baby omo call rallies baby Akufo-Addo so ene ne nkrofo okọ no ho okọ na won share nose mask ya police ni bia ntataw doctor bia ma abonte ama kyerɛkyerɛ bibia mo say ade ne yale no ho ana bibi say den na ye beto abape yetu abawie brother den yetu abawie no ansa na a doctor for Jimmy for Manko school the educated fools eba bonte be ka kire yen say se said the yale no de or record pa hospital a nkrofo a ori hu amane na on Jimmy some way na